isi dutuyemo sagana kizana kimwe kiyirimo kimwe gusa nabonye nuko ari inzira tunyuramo tugana iyo badapfa hari igihe kigera umuntu akanezerwa nawakibwira ko ariko bizaguma nyuma satana akaza akabyivangamo wa munezero ugahinduka amarira wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima. hari ikintu kibabaje muri iyi si nasanze nta muhanga mu kuyibamo twayigezemo dufite abaturanyi abandi bari bafite abavukanyi hari dufite inshuti twakundanaga none abenshi dore yarabatembanye none ubu twasigaranye umubabaro wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima. sinjye gusa hari n'abandi bayigezemo babona imitungo ihagije maze umubiri urabatenguha bararwara barapfa barabisiga wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima. intambara turwana ntabwo yoroshye turwana n'isi kandi tuyituyemo turwana n'umubiri ari wo twambaye tukarwana na satani tutamureba ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima. umubiri wababaje umukozi w'Imana yo arababara abana bamushyiraho ararwara araremba biramureba ariko aravuga ngo ni ko umucunguzi wanjye ariho amaso yanjye ntiyazamubona wamubiriwe wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi y'umuruho seko nyuma yawe hari ubundi buzima wamubiriwe no kubabaza ugafatanya n'isi
kikubamo n'ukwihangana gusa, inzira yawe ntabwo igororotse. N'uwibwira ko atunze byinshi, hari igihe kigera ntibigire icyo bimufasha, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru tuzakuvamo. Tumwe bameze neza uwundi nkaba narwaye, isegonda imwe mani kwiyumva neza, mu yindi segonda bikaba birahindutse. Rwose ntiwanshuka ndabizi nzakuvamo, wa mubiri we n'ukumbabaza ukamfatanya n'isi y'umuruho, seko nyuma yawe hari ubundi buzima. Ukamfatanya n'isi y'umuruho, seko nyuma yawe hari ubundi buzima. Tizanye umubiri ntukajye udushuka, tujye twibuka yuko tuzawamurwa, tukambikwa imibiri myiza twabikiwe. N'abatubanjirije kera barayitegereje, babura mu bayisaka n'abayakobo. Dutegereje umubiri utabora nk'uyu twambaye, n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko yo kuzareba iyo mibiri myiza tuzambikwa. Wa mubiri we n'ukumbabaza ukamfatanya